introducing John Real, Cuadro Alas Casimero. Blue corner, Real Akaho. Rayo Akaho ng Japan kontra General Casimero alias Cuadro Alas ng Pinas. Ang laban na inaabangan ng karamihan nagaganapin sa bansang Korea ngayong Disyembre 3. Dalawa lang ang pwedeng kahinatnan ni Rayo Akaho. Una ay ang magpapasikat sa kanya kung sakaling papalaring manalo siya kontra sa ating pambatong 3 Division World Champion General Casimero. Pangalawa ay posibleng madudurog lang siya ni Casimero dahil sa pagbuhos ng gigil ni Cuadro Alas sa kababayang Hapon ni Akaho na matagal nang hinahabol ni Casimero na si Naoya Inoue alias The Monster ng Japan. Samantalang sa parte naman ni Casimero ay marami ang nagsasabing maging tila tune-a fight lang ito ni Cuadro Alas at kawawa lang daw si Akaho dahil nga ay dudurugin lang siya ni Casimero sa laban. Pero may mga nagsasabi din na di dapat magkumpiyansa si Cuadro Alas dahil may kabigatan din ang suntok nitong Hapon. Ebidensya dito ang impresibo niyang kartada na 39 wins, only 2 defeats, 26 dito via knockout, 2 tabla. Baka daw imbis na impresibo ang pagbabalik ni Cuadro Alas ibabaw ng lona ay isang bangungot lang ang sasapitin ng 3 Division World Champion sa kamay ng di kilalang Hapon dahil sa sobrang kumpiyansa. Ano ang masasabi niyo sa paparating na laban ni Casimero kontra Akaho? Sa mga gustong tumalpak, PM lang kayo sa FB account na makikita sa comment section. Sabay nating tignan ang ilan sa mga knockout highlights ng kani-kanilang mga laban. Oh, Casimero got him. He's got him with a bot now. He's given hits. He's got him with a body shot. Was it? No, it was on the chin. It was a short right hook to the chin. And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. Tete's arrow take him out here. It happened so quickly. Samuel, si pienso que ya no se va a recuperar, está con mucha dificultad, la cobra Santos. Acabó la pelea, sí, muy mal. Este filipino se ve que tiene dinamita en sus nudillos. Pues ahora se ganó la oportunidad de ir por el título mundial. Santos. Por eso está tratando ahí de conectar sus mejores golpes para finalizar este durísimo el mentón de su rival, lo manda a la lona. Sorprendido ya para acabarse el round, sonó la campana al mismo tiempo, lo conectó y sorprendido Santos, lo salvó la campana. Struggle when you were in that division. When I went way back, he was about 26 miles in green. Now, Beautiful shot. Walked into it. Straight into it. And he's hurt badly here, Charlie Edwards. He's going to do very well. Every opportunity. Casimero wants to hold. There's over a minute left. He's got to hold. Does he have the experience to hold? Can he recover from that? I know justly defends his IBF title on the... Con la derecha Casimero, atención, izquierda de Casimero. Y viene el conteo.
Que puede venir el knockout y viene el conteo. Puede venir el knockout. Otra derecha más y otra izquierda. Se va al piso la sangre. Está knockout. Otra derecha más a la cabeza. Está knockout la sangre. Atención el árbitro. Vaya con la izquierda. Lo tiene con la derecha. Otra derecha más a la cabeza. Está knockout la sangre. Atención el árbitro. Atención. Tumumba, Gino. Ano ba meron to sa Salguero na to? Ano ba kinain ito ngayong araw? Oh, na! Oh, Diyos ko! Wala na. Tinigil na. Salguero. Too much punishment. Hindi na talaga kinaya. May hangganan yung Gino eh. Grabe ang tinanggap na punishment ng tao. Yung sabi sa iyo yung gasolina, importante. Ang ganda ng hook. Sabi natin wala, pero nayanig. Ang ganda pa ng follow-up. Ayun yung sinasabi. Too much punishment. This time puts a combination together. That time with the left, with the right, and again. And there you go, referee stop it. Del colombiano hacia los brazos del boxeador de Filipina y la derecha otra vez del filipino hacia el rostro del colombiano y otro knockdown. Eso era lo que tenía que cuidar el colombiano, la riposta del filipino, el filipino que nuevamente tiene problema Canchila en el 11º asalto. Tiene ese problema que se confía demasiado. Ahí está metiendo la ley. Campeón del mundo de la Organización Mundial de Boxeo por nocaut. ¡Qué derecha! Nocaut fulminante. No hay nada que hacer. Terminó la pelea. No hay nada que hacer, Nocaut mundial de boxeo por nocaut. ¡Qué derecha! Se acabó. Venenoso. Boleto gratis al país de los sueños. Cortesía de Jonriel Casimero. Defiende su cinturón del peso gallo de la OMB. Estaba golpeado, estaba tambaleante. Estaba exhausto, ya no podía más. No hay Venenoso. Defiende su cinturón del peso gallo. Que no daba más, creo que fue más. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.